awubanye nawe mana bisigirwa ikantarama gakiza mama irakoze Mireye n'umwina nayo wishwe banze n'ibihumbi Imana yatuvuga kweza gizi sinzi ko mwashobora kudushyira hariya igice cyo muri Mariko babahaye kugira ngo dusome abantu barikunda die Leute sind neidisch. Die Kinder, das Evangelium sagt uns, dass die Kinder haben versucht, zu Jesus zu kommen. Aber die Jungen haben verhindert, dass die zu Jesus kommen könnten. Aber Jesus hat eine gute Nachricht gegeben. Er hat gesagt, dass die Kinder zu mir kommen, denn das Königreich des Himmels ist für die Leute, die diese Kinder sind. Abantu barikunda ariko Imana yavuze ngo nimureke abana bato baze kuri jewe. Nagira umusomera kuko sinambaye impuzu. Maze Yesu abibonye araraka arababarira ati nimureke abana bato baza ahondi ntimubabuze kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Ndababwira ukuri utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramo na gatoya. Arabarera arabahezagira abarambitse kw'ibiganza. Turaje imbere yawe ndetse bifashe gusengera umwana Mana uhoraho Mana y'icyubahiro turagushimiye kuri Aina Siyona databuja watanze ndashimiye kugira ngo Mana yo mu ijuru avuke muri uyu muryango wa Gikristo turamwambitse kw'ibiganza abakozi bawe wowe wihitiyemo none rero Mana kuva uyu munsi uwo mwana tumushize mu minwe yawe wowe ukomeze kumuzigama nk'uko wamuzigamye bwa mbere databuja ushoboze ababyeyi uzomurera Mana nk'uko ijambo ryawe rivuga uzumurinze twese kugira ngo ubone bwawe kandi ababyeyi bahe umugisha kugira ngo nk'uko twabisiguriwe nabo bazobe abagwiza umugisha uzomukoze Mana tubisabye tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
umukozi w'Imana akoze Janvier nawe tumusaba ngo hano abaje isengesho hano. Mana dushize hejuru izina ryawe kandi waravuze ngo aho dukoraniye nawe ni huye, ibyo dukora ubu birimo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Turahezagiye uyu mwana uko tumutanze mu rushengero, uko tumuzanye imbere y'ihanga rinini gutya, tumwatuyeho yandikisha yose abadayimana bemerewe, akiri muri ino si agira amahoro, agira umunezero, agira amagara meza, agira ubwenge, aho umutwe mu byiza, abo wanyuma mu bibi, ubwenge bukwiye, indero muri kino gihugu, mu izina rya Yesu agaragaza umuco w'agakiza. Bamusenge tumaze kubiganza kugira ngo ntazobe azobe mu bana b'Imana, haba akiri muto kugeza ku muhamagaro wiwe ageza mu bwami bw'ijuru. Kandi turamusengeye wazoba umukozi wawe, dusengeye n'ababyeyi mu izina rya Yesu tubatuyeho umugisha onombe kugira ngo uyu muco wagaragaje hano wandukire n'abandi, turonke ingo nziza zubatse Kristo, bavyara bagaheka kandi bakakigisha bose mu buryo babikwiye byose. Bamugisha muri kino gihugu bose ko bazi nziza ngo bavyaye bari hafi yabo, menyekane ko baje mu isi ubwami wawe. Tubatiye ko umugisha wawe amagara meza ibikwiye byose, kandi ubahaze kuramba ugiteze gutora ishengero umwami, babandanye umurimo baguwe neza, kandi bazotora ishengero twese nabo twisaga ubwami bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Yesu abaheza. Ihagaze ngaha reka duhamagare aba bamwe bashobora kugenda, ariko basabye umukozi w'Imana Vianney turamukeneye hano. Bamukeneye hano ngo Mose yaragize ikibazo ari mu rugendo agaca imanza zose, ariko sebukwe aramugira inama ati yamara arondera abagufasha. Hariho abantu rero kumbure bahora baza baramufasha biraritse cyangwa bavuga ati birakwiriye, noneho Mose abashira mu ibanga kuko arabamufasha. Uno munsi rero n'umunsi wewe ugufasha uko tubishira mu ibanga, ni ibikorwa usanzwe ukora n'imvuga gato. Ibicarire kano rero kugira ngo dushikane muri iryo banga uyu munsi baritaha. Twese tubisengeragaye duhagurutse natwe iryo bango rimufata. Turakoze mwana, turagushimiye. Uyu ni umugambi ukomeye cyane, uwo watumye avuka abaho, uwo watumye iyi connection turimo twese nawe yibaho. Afite n'uruhare runini kugira ngo ibikorwa bibe. Uyu munsi tuje kwemeza icyo twavuga. Uyu munsi turemeje umuhamagaro, turemeje ibanga arifise izina rya Yesu. Pawulo abwira Timoteyo ngo ntiwanganze n'umunsi n'umwe ku ngabire waheshejwe ibiganza by'abakuru uko tubigize kuri Vianney. Wewe uyu munsi yari asanzwe abikora, ariko hamwe n'ibi biganza n'ayo masengesho y'abera turasenze ngo amavuta abe menshi, umwete ube mwinshi, ubwenge bube bwinshi, imbaraga zawe
arabateye neza umurimo wo kwaguka umuhere ibikenewe byose kandi ijambo azovuga aze yumvigwe n'abari bwiye inama izobe nziza. Bakumbatije kenshi none rero karibu babaye kazi karibu n'abari mu nabo bose cyane Yesu abeza akoze abekaze Yesu abeza Amen. Haleluya cyane. Amen. Arenza gukandira. Amen. Ya umazina w'Andrés hayi. Haleluya. 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 Amen. Endi msango. Bigira bigende. Amen. Haleluya. Amen. Iko yuri ya Sandy, Yesu ndakuimbaza, Yesu ndakuimbaza, ubivyo wangoreye, imirimo yawe Mwami Mana, imirimo yawe ihora inangaza, Sandy cyane, Yesu ndakuimbaza, Yesu ndakuimbaza, ubivyo wangoreye, imirimo yawe Mwami Mana, imirimo yawe Mana, ihora inangaza, so Mwami wahaye ubuzima bwacu agaciro, naruwo gufahura ubugingo, imitwaro yaritemereye warayimuye, none ubundi iteke byamuriwe aramagije ndamushima kuba waramagije Yesu urana wahora anyitaho Mwami
Sisitaye muka Ahura Anitaho Ameninchuti Sisitaye muka Ashobora kugutererana Ashobora kugutererana Iyo mpamwe tusigumira muri niyo mpamwe tusigumira muri Mami Yesu I am a sheep. You say, easy mundo. You say, oh, hallelujah, hallelujah. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. C'est ma fierté. Les miracles, Dieu va, oh Dieu va nous sauver, Dieu va nous sauver, Dieu va nous guérir, Dieu va nous guérir. Alléluia, alléluia. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les prodiges. Dieu va faire. Oui, qui ne sait ça, qui ne Jésus, qui s'en et qui ne sait ça. Ikinezezani kimwe Yesu mukizanitaho ikishimishani kimwe Yesu mukizanitaho Yesu mukizanitaho Anitaho Papa Anitaho Abamama Anitaho
Manhattan, Oh, come on, not in the camera. Oh, come on, not in the camera. Dirty dance, I could eat the car. I dirty dance, I could eat the car. Yangiri, Yanita. Yangiri, Yanita. Yangiri, Yanita. Yangiri, Yanita. I take a dream. I take a dream. I take a dream. Tabula Silva, Imana Imama Sisi, Imana Sengia, Imana Sengia, Imana Tabula Silva, Imana Imama Sisi, Imana Sengia. Imana tusengera Imana itabura kuseruka Imana ibama sengera Imana tusengera Yesu mwami yakoze ikumye naho ituze imbere Waranangasa Yesu, waranangasa, waranangasa. Akuru mono muri kubera kamurika, akamusarabisha kamusiga kamurika. Wabari bamusi bamureba bagatangara. Abashimeje bameze gusoza. Yes, I have that. Umwana wa pasiteri yasabye indirimbo turamuhaye ikaze ayishyireko twavuganye iminota mikeya kugira ngo dutere tugenda. Yesu abahezagira. Yego tuca tujya gusengera amashikanwa turangiza icyo gikorwa pasiteri umubyeyi wacu acaza kukibikora acahezagira n'ishengero ariko mu byumvi turabona umugisha w'abantu bateguye kubazimana kugira ngo mubahezagire nabo bahezagizwe. Yesu abahezagire. Turamuhaye ikaze. Bless the Lord, oh my soul, no, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass.
past and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. And sing like never before, no, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Bahaye ikaze Muje Pasteur ahizagira ishingiro tugire n'amashikanwa atubwire n'ibindi. Murakoze cyane, Yesu abahezagire, Gott segne euch. Vielen Dank. Da die nicht hier lebt oder wohnt, habe ich lange nicht gehört, dass er immer so gut singt. Das macht mir stolz, irgendwie. Bituma nanjye ngira umunezero ko atakiba hano hafi, ariko kumwumva aririmba biranezera. Ndabanezerewe mwese mu by'ukuri. Yesu rero abahezagire, reka dushime. Mana wakunze ko uyu munsi uba iri sango rigashika, turagushimiye ku byakoretse byose, turagushimiye ku bahonyeje ikirenge ngaha, turagushimiye ku binjiye ku murongo ngaha, turagushimiye ku byakoretse byose hano. Mana yo mu ijuru, ndasabiye umugisha umwe wese mu baje hano, ndasabiye umugisha Mana muri aba bose batanze, bitanze, abatanze amashikanwa, abatanze amaboko yabo canke n'abitanze mu gushika ngaha. Mana turasabye ngo bahezagire rimwe ibikorwa bakoze, maze ubishiremo umugisha, ubigwize. Mana bavuze ngo bigwire kugira ngo bimenyeshe ubutumwa bwiza. Turabigusabye Mana ngo ayo mavuta agaragare ko koko twayasizwe. Tubigusabye tukwizeye Mana, turagushimiye, tuberetse n'ibiri imbere byose, tuberetse ingendo ku bazifise mu kanya. Mana ngo uze ubarinde isanganya yari yose. Dusabiye Mana ba bandi bagifise ibibaboshe, Mana yo mu ijuru, ibibabuza gukora ibi n'ibi, maze Mana birekuwe nawe, turasabye ngo babironke bigwiriye, kugira ngo Mana n'uburyo bwo gukorera babe biyaguye uzobukoze Mana.
turasabiye abagwayi, hari umumama agwaye nawe yigeze kuba aza ngaha, mama Gisele turamusabiye ngo Mana umushireko ijisho ryawe, umutabare, umube hafi muri kano kanya. Dusabiye nabo muri iyi groupe abari hano bafise imitwaro itandukanye, bose ngo ubibishurire nk'uko wabitwemereye, nibyo tuzosaba tukabisaba twizeye uzobituma. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Sehr geehrte ich hoffe, ich sollte noch was ankündigen. Wir haben Gott gepriesen. Wir haben die zweite Aufgabe ist Fliegen und Essen. Sie freuen. Ja? Ubu ibikorwa byo guhimbaza Imana twabihereje, ubu igisigaye ni ukugira ngo mwifashe mu byo gufungura, tunezerane hamwe twasira. Yesu abahezagire. Murakoze. Hanyuma dusanzwe dukorana ubuhinga bwa none ku murongo wa gatatu no ku wa gatanu saa 2:15 abazokwitsa pasiteri azobaha linki bame dufatanya gusenga. Yesu abahezagire. Nuko rero reka igikorwa gisigaye ni cya perezida atubwira ingendo dushobora kwicara hano, turamuhaye ikaze. Yesu amuhezagire. Yatunganyije inzimano. Reka dusabe Piyo n'abariya bari hariya begere hano, hama muko muraramukanya natwe tuba turatunganya ibyacu. Yesu abahezagire.